Kinsa man ning abata ni? Hoy! Nga nag-isa ka man ani mo nga mong kapayas? Naog diha, naog. Hala, di man siya kabalumutingog. Abat man siguro ni. Bi? Alo kapangit og naw. Ay, pangag nga abat. Wa ko kasabot abat man ni og unggoy. Anong look? Agoy, ang lubi na po'y gisaka. Saan yung abata niyo eh? Nagdala pagbukag.